Pak, di rumah Pak. Tahu Cong, Pak tak kuat. Mau kita ke rumah sakit ya? Iya Cong, Pak tak gerabit boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek teh? Iya deh. Iya Cong. Dah remak Andi. Ilda iri ya teh, curak sajian Sarah. Kak, ikut siapa orang kak? Kak, kok pada seporannya ya kak? Takut andi keberadaan kakek. Dah remak deh. Tak kira bukan sakit deh. Munter rona, iya teh. Keng je menaria setiap bahangan ria. Tahu pah meruat. Bun. Bun. Dah magalay bun ha. Aning koro do na. Ya lah bang adin tep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuun amal lah Pak. Tadi nyuun aman. Engkau dah nak lagi pada nyari amal. Ada tanding kok. Nikah Pak, ikut cana 20.000. Ya orang mun kapas siapa cek den. Ada cari. Marah apa Pak? Keng lan tak ada searah nikah. Tadi ada kok. Ada cari. Mak payah muk dah iya orang jibi kaki man. Curing minta amal pas maksa bun. Cukup lah ngucap tandi. Di salah kaki lah tak beri payah muk dah iya orang, payah muk rotang Roma kaki. Cuk maksa bun. Sorry Pak, nyuun amal lah Pak. Tiga. Kebai amala benga sepoi lum kopur manteri paling ngatera ya. Oke. Tak langkung Pak. Iya lah. Ning 20.000 ki. Iya apa lah? Panika mun eki bakaroman cuma oleh dop lemaan. Jadi tak pate terak saya kopur. Terus saya terak berapa? Seketebu. Mun seketebu Pak. Oleh dop sekemi uat den. Oh, ya kemas 20.000 ya. Wilayah ada satu leh. Seseket kak kamu Pak. Ada burung kok saya sedekah. Cek orang kakek, orang nggak sedekah kaki ning taneng kapan 20.000 ka boleh oleh dopleman. Tahu saya seket. Desa. Enten tak napa make 20.000 oleh mil kuri nih Pak. Ah kan. Ki buru 20.000 oleh dopleman nih. Gua saya tak lo oleh mirkuri. Desa. Desa kok burung saya sedekah. Aduh. Cek le suruh desa. Tak karuan. Dari mah bun, tak rengkok lah ngocak bun. Setia je menala rosak bun. Muna sadar karena puding cilingan kelu. Tak untung kaki saya lalola bun. Iya ngak kakek jadi ya, siang buah lalola. Kakek kan ntar kangkok kurang mentepaan parlo. Jia. Bilang kok ki anu kelu. Dem abun. Apa? Noro ayo. Menurusan air cair noro abun. Iya mah ayo. Yuk. Bun. Kok cek dem abun entar nare air cair. Jadi ya mai pah noro pah tampan ke deui. Kak bun. Tino kau nanti situ coba. Cering orang ke jadi nggak kaki si noro desa. Tentu bisa. Kle bun orang yang tak genau. Teti orang yang rona pani mantek. Makilah cair si orang bosak. Baiklah. Dem bun. Yung orang sakit yung kukinya jaga dem mah kaki bingko ya. Siapa sakit? Bapak mati. Mari nyongong kok lah bun. Ya tinan yung boleh mai malai kenceran mayo. Yo. Oh jaga dem. Ya teh, ada badan bayi ya. Apa cepot repot deh. Bapak boy lah jaga. Iya di, sejak. Iya teh. Yo, san body din. Mahayo lepas tapi din. Aba ya mah lek fron. Saro ka male tak kapaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Si Abi dia cok kuasa laman ria. Yelah kau kintra kasih sakit din. Oh iya bun. Sampean mak bun. Iya jang. Dara mah kabedana bapan jong. Tahoning mak bun. Corak ajen sarah. Mai kita masak apa ya? Puh, seporan nama bun. Pulang Jerman nak nikah ngan mangken nih. Takut jen maruat. Iya makin kok pas tak bisa madek remah jong mulai ngari ya kabedana jong. Abu sambingat sia kibi kaki cek pah korope. Cet bap anji beni keng benyel jadi. Bap anji keng sake. Tak ring mun keng benyel bi kaki pecet ngaci haki. Bilang kok tuju apa long bi tamu apa ya? Tak kok bedereng niku kemarin tak melu kenangan ya. Lengki mak bun. Lengki. Bun, lu kena cek dulu tajuk bun, tak kok kotor ke kepasnya bun. Yelah lah tajuk bun. Nek kerodin kaki saya kepes ya. Iya, nung kaki ya kepas tibi bun. Letak di nesong. Wah. Kabin bun. Bila si sakit kena. Habis lah mak bun. Seneser mai deji ya bun. Mun pas bapan tuli tada. Iya mun groma ide jadi ya din kor lah pada gelem. Era bedengkok ya bisa. Cuma nih seru lah pulang pas kok om. Sambil berkabar mun beda yang sakit kena. Mun beda tangke sakit rumah letek ke TV. Matur ria nyandek reng sakit je letet tiadat lah. Pita aki banu di kota. Mun di kota kan lo di bang sebeng. Keng muniti saya ngak ria matura utama na. Apa boleh reng sakit. Maki kuro kenteng geger tetangga cung rojo. Cek pah kuro keng tau ngako cek aben dari matura. Mun kadet ben kateng kana reng matura lek tak paham. Cek pah nilai reng matura keras. Mun ke asli nah bebete reng matura kita paham. Tak iya mat. Mun setia matura apa bun? Cara yang kepan keluar pada teh yang ku ya matura nah. Yo pan kening potol keteh ngar male pada tau rasa. Duk kaki pula keng kita ngopi nih kada keng ngar. Iya bun, ngopi ke rumah apa nggak pas amit. Iya. Yelah din kok desa kada din ya. Oh lah mau jalan bun. Iya. Cong, tina mantar lega seberas bapak nih. Ya areh ka beli obat dah. Ini kok kada, Din.